icyo wakorera umuntu wawe ufunzwe kugira ngo afungurwe. Uburyo bugezweho bwo kwigisha cyangwa kungurana ibitekerezo n'abantu mukuru ni ukubanza kubabaza icyo batekereza ku ngingo runaka mugiye kuganiraho, kugira ngo ku musozo uze gusuzuma urwego rw'imyumvire bagezeho ugereranije n'urwo bari bariho ku birebana n'iyo ngingo muba mumaze kuganiraho. Bijyanye no kumenya icyo wakorera umuntu wawe ufunzwe cyangwa uburyo wamufasha mu gufungurwa, abantu benshi twaganiriye bahuje kuri ibi bisubizo. Hari abavuze bati namusaba kwemera icyaha no gusaba imbabazi, abandi bati namushakira umwavoka, abandi bati namutangira ruswa agafungurwa, abandi bati namusengera n'ibindi. Bakunzi ba P45 Official, muri ibi bisubizo byatanzwe usuzumye kimwe ku kindi urasanga bitizewe ku buryo bungana, kuko wafunzwe ashobora kwemera icyaha no kugisabira imbabazi akagabanyirizwa ibihano, yego, cyangwa agafungurwa. Ariko se umuntu wamugira inama yo kwemera icyaha atakoze? Tekereza ko ashobora kubifungirwa kandi ari umwere mu gihe yaba yiyemereye icyaha. Wavuze ko yamutangira ruswa, iyi nzira nubwo ntahakana kwibaho ariko irimo ingorane nyinshi cyane. Tekereza ko hari abatanga ruswa ikaribwa kandi umuntu wawe ntafungurwe. Tekereza kandi ko ushobora gufatwa uyitanga ugakatirwa igifungo cy'imyaka 7 kandi uwo wayitangiraga yenda we anashinjwa icyaha kitamufungisha iyo myaka yose, n'ibindi n'ibindi. Ko wavuze ko yamusengera, nawe ni umwe mu miti y'ibibazo. Gusenga bisaba kwizera, kandi kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, niko Bibiliya itubwira. Urasenga kandi ukanakora. None wakora iki mu gihe umuntu wawe afunzwe kugira ngo afungurwe? Wavuze ko yamushakira umwavoka, nibyo, ariko niba ufite umwavoka ni byiza ko umenya icyo umwavoka wawe azakora kugira ngo umuntu wawe afungurwe. Muri iki kiganiro nibyo turi bwibandeho, ndetse n'iyo waba udafite umwavoka tujye kugusobanurira inzira bicamo kugira ngo umuntu wawe ufunzwe afungurwe. Inzira ya mbere ni ugufungurwa ukigera mu bugenzacyaha RIB. Ingingo ya 16 y'itegeko nimero 27/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ivuga ko inshingano z'abagenzacyaha RIB ari izi zikurikira: iya mbere, gushakisha ibyaha; iya kabiri, kwakira ibirego n'inyandiko zijyanye n'ibyaha; iya gatatu, ni ugukusanya ibimenyetso bishinja n'ibishinjura; iya kane, ni ugushakisha abakoze ibyaha, abafatanyije nabo n'ibyitso byabo kugira ngo bakurikiranwe n'ubushinjacyaha. Iyo ukora iperereza, umugenzacyaha ashobora gufata no gufunga ukurikiranyweho icyaha mu buryo buteganywa n'iri tegeko. Inzira ya mbere rero yo gufasha umuntu wawe ufunzwe kuba yafungurwa kuri uru rwego akiri muri RIB ni ukumufasha kugeza ku mugenzacyaha ibimenyetso bimushinjura. Kandi kubera ko iyi ngingo ivuga ko RIB ishobora gufunga ukurikiranyweho icyaha, ni ukuvuga ishobora no gufungura mu gihe ibimenyetso bimushinjura yabibona ko bifatika. Uburyo bwa kabiri, gufungurwa n'umushinjacyaha. Ingingo ya 22 y'itegeko tumaze kuvuga ivuga ko iyo iperereza rirangiye ubugenzacyaha bushyikiriza dosiye ubushinjacyaha. Muri iyi ngingo rero, niba ubugenzacyaha butarekuye umuntu wawe, urwego rukurikira uba ushobora kwiyambaza kugira ngo umuntu wafungurwe mu bushinjacyaha. Reka turebere hamwe inshingano z'urwo rwego, tunasuzume n'uburyo bukoreshwa n'uru rwego gufungura abo rukurikiranyeho ibyaha bafunzwe. Dusome ingingo ya 24 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha twavuze haruguru. Iragira iti: inshingano z'umushinjacyaha wakiriye dosiye yagejejweho dosiye. Umushinjacyaha ashobora: uburyo bwa mbere, guhita aregera urukiko bifitiye ububasha yabona ko dosiye yuzuye. Uburyo bwa kabiri, gufata icyemezo cyo gukora iperereza ry'inyongera iyo asanze ibimenyetso biri muri dosiye yashyikirijwe bidahagije. Uburyo bwa gatatu, ni ugutangiza imihango y'ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwakorewe icyaha iyo abona ari bwo buryo bushobora kuriha
uwangirijwe, kurangiza inkurikizi z'icyaha no gutuma uwakoze icyaha yisubiraho. Ubwo buryo ntibushobora gukurikizwa ku byaha igihano cy'igifungo kirenze imyaka 2. Icyakora iyo ukurikiranyweho icyaha ari umwana, ubwumvikane bushobora gukorwa no ku byaha bihanishwa igihano cy'igifungo kitarenze imyaka 5. Uburyo bwa kane ni uguca ihazabu nta rubanza, amande transactionnelle. Iyo hari uwakorewe icyaha ashobora gusaba indishyi, umushinjacyaha aramuhamagaza kugira ngo amwumvikanishe n'ukekwaho icyaha ku ngano y'indishyi zigomba gutangwa. Iyo badashoboye kumvikana, uwakorewe icyaha aregera indishyi mu rukiko rubifitiye ububasha. Uburyo bwa gatanu, gukora ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Uburyo bwa gatandatu, gushyingura dosiye iyo abona ibigize icyaha bituzuye cyangwa nyiri kugikora atarabashije kumenyekana, cyangwa iyo asanga kumukurikirana atari ngombwa. Uburyo bwa karindwi ni ukurekura ukekwaho icyaha cyangwa kumurekura no kumutegeka ibyo yubahiriza. Gushyingura dosiye bivugwa mu gace ka 6 k'igika cya mbere n'icyemezo cy'ubutegetsi kidashobora kubuza ko iperereza ryakomeza mu gihe ubushinjacyaha bubonye ibimenyetso bishinja, iyo hagati aho nta busaze bw'ikirego cy'ukurikiranyacyaha bwabaye. Icyo cyemezo kimenyeshwa uwakorewe icyaha n'ukekwaho icyaha mu gihe kitarenze iminsi 30 gifashwe. Nk'uko tubisomye kuri uru rwego, harimo uburyo 5 umushinjacyaha yafunguramo umuntu wawe. Ubwa mbere ni ugutangiza imihango y'ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwakorewe icyaha. Aha bisaba kwemeza umushinjacyaha ko ubu ari bwo buryo bushoboka kugira ngo uwangirijwe kurangiza inkurikizi z'icyaha no gutuma uwakoze icyaha yisubiraho, cyane cyane ko akenshi umuntu afungwa igihe cyagera agafungurwa, ariko ibintu bakaguma nk'uko byari bimeze. Uburyo bwa kabiri umushinjacyaha ashobora kurekuramo umuntu wawe ni ukumuca indishyi nta rubanza. Ibi bigomba gusobanuka neza. Iyo umushinjacyaha yiyemeje kurangiza ikibazo muri ubu buryo, umuntu wawe agacibwa ihazabu nta rubanza, ahita afungurwa, kandi uregera indishyi nta bubasha afite bwo kubyitambika, yenda ngo asabe ko umuntu wawe akomeza gufungwa kugeza igihe azaba amaze kwishyura indishyi ze. Ubu buryo bukunda gukoreshwa ku bashoferi bafungwa nyuma yo gukora impanuka zikagwamo abantu, aho abaregwa icyaha cyo kwica umuntu atabigambiriye. Aha umushinjacyaha ashobora kumuca ihazabu nta rubanza, noneho akamufungura. Abaregera indishyi z'umuntu wabo waguye mu mpanuka bagirwa inama yo kujya kuziregera mu nkiko zibifitiye ububasha. Uburyo bwa gatatu umushinjacyaha arekuramo umuntu ni ukumvikana birebana no kwemera icyaha, biteganywa mu ngingo ya 26 ya ririya tegeko twakomeje kugarukaho. Ivuga ko iyo ukurikiranyweho arangije kwisobanura, umushinjacyaha ashobora kumusaba ko bagirana ubwumvikane, akamufasha kubona amakuru yose akeneye mu ikurikirana ry'icyaha no kumenya abandi bantu bagize uruhare mu bikorwa ryacyo, kandi nawe akabigiramo inyungu, ariko bitabangamiye imigendekere myiza y'ubutabera. Umushinjacyaha amusezeranya kugira ibyo amukorera ku birebana n'ibyo yamurega mu rukiko n'ibihano yamusabira. Mu gihe hagikorwa iperereza, ukurikiranywe wagiranye amasezerano n'ubushinjacyaha ashobora gukurikiranwa ari hanze. Uburyo bwa kane umushinjacyaha ashobora kurekuramo umuntu wawe ni ugushyingura dosiye iyo abona ko ibigize icyaha bituzuye cyangwa ba nyiri gukora icyaha batamenyekanye, cyangwa iyo asanga kubakurikirana atari ngombwa. Ibi nta kintu kinini twabivugaho. Igisabwa ni ukumvisha umushinjacyaha ko akwiriye gushyingura dosiye no kumugaragariza ibyatuma ayishyingura nk'uko biteganyijwe muri iyi ngingo. Uburyo bwa gatanu umushinjacyaha yarekuramo umuntu wawe ni ukumurekura akanamutegeka ibyo agomba kubahiriza, nko kuzajya amwitaba buri kwezi cyangwa buri cyumweru,
ashobora no kumurekura gusa ntagire ikindi amutegeka. Ubundi buryo bwa gatatu ni ukurekurwa n'urukiko mu ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Niba umuntu wawe atararekuwe na RIB ntarekurwe n'umushinjacyaha, hari izindi nzira ziteganywa n'amategeko ashobora kurekurwamo. Imwe muri zo iteganywa n'ingingo ya 74 n'iya 76 z'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, aho igira iti: ingingo ya 74, iyo ubushinjacyaha busanze ukekwaho icyaha agomba gukurikiranwa afunzwe, utegura dosiye ishyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha. Ingingo ya 76, umucamanza uburanisha ibirego by'ifunga ry'agateganyo afite inshingano zikurikira. Inshingano ya mbere: gusuzuma niba afite ububasha bwo kuburanisha ikirego cy'ifungwa ry'agateganyo. Ingingo ya kabiri: gusuzuma ko ibihe by'ifunga n'ubundi burenganzira bw'ukekwacyaha bwubahirijwe mu gihe cy'iperereza. Uburyo bwa gatatu: kureba niba igihe cy'ikurikirana cyaha kitarazimye cyangwa ngo gisaze ku buryo bitari gutuma hatanga urwandiko rufunga by'agateganyo. Uburyo bwa kane ni ugusuzuma niba hari impamvu zikomeye zituma ushinjwa yafungwa by'agateganyo. Uburyo bwa gatanu ni ugusuzuma niba harabaye kumvikana no kwemera hagati y'umushinjacyaha n'ukurikiranye kugira ngo abyiteho afate icyemezo ku ifunga ry'agateganyo. Impamvu ya gatandatu: kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha. Uburyo bwa karindwi ni ugusuzuma izindi ngingo zikubiye mu myanzuro y'ababuranyi. Umucamanza ashobora guhindura inyito y'icyaha agafungwa ukekwa iyo abona ibikorwa bikigize bishobora gutuma habaho kwibeshya ku nyito yacyo. Icyakora umushinjacyaha ntashobora guhindura inyito y'icyaha iyo ibikorwa bikigize bihabanye n'inyito cyahawe. Muri icyo gihe ukekwaho icyaha ahita arekurwa. Duhereye rero kuri iyi ngingo, ubu ni uburyo bwa mbere umucamanza ashobora kurekuramo umuntu wawe, ariko kumenya guhuza ibikorwa bigize icyaha n'inyito yacyo ni umwihariko w'abanyamategeko. Niyo mpamvu kuri iyi nshuro duhita tugarukira ba bandi bavuze ko uburyo bwiza bwo gufashamo umuntu wawe ufunzwe ari ukumushakira umwavoka. Ariko ibyo twabonye bigaragaza ko niyo waba ufite umwavoka, ugomba no kumenya ibyo agiye gukorera umuntu wawe iyo biva n'iyo bigana. Indi nzira umucamanza yarekuramo umuntu wawe kuri uru rwego ni igihe asuzumye agasanga hari uburenganzira yavukijwe mu gihe yari ari muri RIB cyangwa mu kigenzacyaha, cyane cyane nko gufungwa iminsi irenze iyo amategeko ateganya. Uburyo ibarwamo tuzabikorera ikindi kiganiro. Inzira ya gatatu umucamanza yarekuramo umuntu wawe ni igihe ikirego cy'ubukurikirana cyaba cyarashaje cyangwa cyarazimye. Mu biganiro bizakurikiraho tuzabigarukaho mu buryo burambuye, turebe ubusaze bw'ikurikirana n'ibijyanye n'ubuzima bwacyo, kuko ibyaha bifite uko birutanwa kandi icyaha kitahise gikurikiranwa n'amategeko afite igihe ateganya, cyarangira bitashoboka ko umuntu akurikiranwa, usibye ku byaha bike cyane bigomba gukurikiranwa nubwo hashira igihe kingana iki. Tubonereho no kubamenyesha ko hari n'igihe gishira igihano umuntu yahawe kigasaza, mu gihe yaba yaragikatiwe adafunze ntaherekwa afatwa. Kuri iyi nshuro umuntu wawe bamugejeje imbere y'umucamanza ukagaragaza ko igihe cy'ikurikirana cyarangiye cyangwa cyashaje cyangwa cyaranazimye, umucamanza ahita ategeka ko afungurwa. Inzira ya kane umucamanza yarekuramo umuntu wawe ni mu gihe hatari impamvu zikomeye zituma ushinjwa yafungwa by'agateganyo. Gatanu umucamanza yarekuramo umuntu wawe ni mu gihe yaba yarumvikanye n'umushinjacyaha ariko ntahita amurekura. Aha umucamanza bisuzumye ashobora kubishingiraho akamurekura. Inzira ya gatandatu umucamanza yaheraho arekura umuntu wawe ni ijyanye n'imibereho n'ubuzima bwe. Gusa aha bisaba ubushishozi buhagije n'ibimenyetso simusiga, kuko akenshi abatanga impamvu z'uburwayi bw'abakurikiranywe ibyaha bafunzwe basaba ko bafungurwa ngo babone uko bivuza neza bakurikiranwa n'imiryango yabo,
Akenshi abacamanza bavuga ko nubwo bakwivuza bari mu igororero cyangwa bafunzwe nabwo babona ubuvuzi bukwiye, ariko habonetse ibimenyetso by'uko abaganga bo mu Rwanda bahaye umuntu wafunzwe transfer yo kwivuriza mu kindi gihugu, urukiko rushobora kubisuzuma rukabigereranya n'icyaha umuntu akurikiranyweho uburemere bwacyo. Hari n'izindi mpamvu zishoboka. Uburyo bwa kane, kurekurwa n'urukiko rwajuririwe ku cyemezo gifunga umuntu by'agateganyo. Niba RIB itarafunguye umuntu wawe, umushinjacyaha ntamufungure n'urukiko warwereka ziriya mpamvu zose ntamufungure, inzira ya kane uba usigaje niyo kujurira icyemezo cy'umucamanza kimufunga by'agateganyo. Aha ugaragaza ibyo utishimiye mu cyemezo kijuririrwa, ugasaba urukiko rwajuririwe kumufungura. Tuributsa kandi ko icyemezo cy'urukiko gifunga umuntu cy'agateganyo kimara iminsi 30. Iyo minsi 30 irangiye, umushinjacyaha agaruka imbere y'urukiko kongera gusaba indi, ariko hari inshuro atarenza. Uburyo bwa gatanu, kurekurwa hatanzwe ingwate. Ingingo ya 81 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha yagiye iti: ukekaho icyaha ashobora kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate, byemejwe n'abakurikira: umugenzacyaha ku cyaha cyoroheje no ku cyaha gikomeye, umushinjacyaha ku byaha byose bitangirwa ingwate hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko, umucamanza ku byaha byavuzwe mu gace ka kabiri mu rubanza ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo n'igihe cyose urubanza rutarapfundikirwa, haba ku rwego rwa mbere cyangwa mu bujurire. Ubifitiye ububasha ashobora kurekura ukekwaho icyaha hatanzwe ingwate yonyine cyangwa ingwate igeretseho kimwe cyangwa byinshi mu bigomba kubahirizwa bivugwa mu ngingo ya 80 y'iri tegeko. Iyo ngwate ituma uyitanze yitaba urukiko kandi igatuma haboneka ubwishyu bw'ibyangijwe n'icyaha. Ibintu bigomba gusubizwa ihazabu n'amagarama y'urubanza mu gihe kimuhamye. Uburyo bwa gatandatu, umushinjacyaha ashobora gusabira umuntu gufungurwa nk'uko biteganywa mu ngingo ya 91. Umucamanza nawe aba afite amasaha 28 yo gusuzuma ubwo busabe, babyita application for release cyangwa demande mereve. Kuburana urubanza mu mizi, umuntu wawe akaba umwere, agakatirwa igifungo kingana cyangwa amaze afunzwe cy'agateganyo, cyangwa agasubikirwa igihano. Ubu nabwo ni uburyo umuntu wawe ashobora gufungurwa bitewe n'aho urubanza rugeze, kandi atafungurwa kwiburanisha rya mbere. Hari uburyo bwo kujurira. Hari izindi nzira nanone umuntu wawe yafungurwamo. Izo ni impamvu zihagarika irangiza ry'igihano. Ni ukuvuga ko ziriya nzira zose twavuze zanze, ikiba gisigaye ni ukugendera ku biteganywa n'ingingo ya 226 ivuga ku mbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika. Gusaba ifungurwa ry'agateganyo, liberation conditionnelle, n'isubika gihano. Iyo umuntu wawe abisabye akabyemererwa, arafungurwa. Mu bindi biganiro tuzagenda tugaruka ku bisabwa n'ibyo ubisaba agomba kuba yujuje. Niba hari ibitekerezo wadusangiza, duhamagare kuri nimero yacu 079 08 58 217 cyangwa ubitwandikire muri comment, ukore share, like na subscribe. Byiza biri imbere.